Alafu usimame wima ndio tuweze kuombea hiyo mti. Akiaria hindi ya igongona ria kuhanda miti thukuru-ini wa NYS mwena wa Gilgil, murugamiriri wa Kiama giki guku bururi-ini Gabriel Rugalama augite kwaga uthuthuria wa kuigana gucungiriirio ni gwikirira muhuthia, no akauga undu uyu ungigarurirwo no uhotithie mabururi mangi gukuririo mithemba maingi na uguo kuhurana na ng'aragu. Haya Ugukiri uguo ni ahinyiriirie bata wa gutukania uhandi wa miti na ukuria wa irio migunda-ini niguo ona kuhitana na ugaruruku wa riera. Miti katika mazingira si hii miti tu ya mbao au ya kujenga, vile vile miti ya matunda. Na miti ya matunda inavutia zaidi kwa sababu unapata pesa, unapata chakula na unatunza mazingira. Kwa hiyo katika hizi nasari zao tutaangalia wana miti ya aina gani ili tuweze kuweka na hiyo miti ya matunda kama mangoes, avocado na miti mingine ambayo naweza ikawaletea miaka 3 unaanza kupata pesa na unaanza kupata chakula. Kiama kia FAO kinyitanire na ruhonge rwa NYS niguo guthomithia imwana 60,000 ukuria wa miti iria ingihuthika ta irio cia mahiu oro undu umwe na dawa na oho guthingicira maria maturigiciirie. Na sisi kama shirika la Umoja wa Mataifa tumeona huyu ndio partner wa karibu na ambaye tunafanya naye kazi pamoja vizuri ili tuweze kuendeleza kupanda miti kama sehemu ya kutunza mazingira. Murugamiriri munene wa NYS Matilda Sakwa augite ruhonge rwa NYS ni ruhandite miti milioni 10 ceceni-ini ciayo 22, miti 10,000 ikihandwo ceceni-ini ya Gilgil. For some time now we have been having a problem with our rivers drying and most of the areas we don't have rain, so we thought it wise that we partner with FAO so that we can ensure that we do the greening, we be part and parcel of the greening Kenya. Nieranire guthie na mbere kunyitanira na kiama kia FAO niguo ona mbeu njithi ikahotithio kwirugamirira na thutha mutheri ni mekunyitanira na mathukuru, mathibitari na thirikari cia kaunti uhandi-ini wa miti. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Haya